Orang balangan kuslai. Upai banong krem ulatip ubah arden ubah kuno. Ubah kuat ban kersyad ubah arden kersyad ubah kuat malehi lah. Dainam daina. Nganda turiak sakanu tu bamon prehi. Lo mandal asal turiak memang ajan election. Nah tu bukan sarong menturiak menturiak ni. Pada mentur mentur bamdeng mentur menturiak. Tin marga ngatip mereka ego semua tu nak tolong. Meminta sansnem kadai ke jihikaya. Habaram ramdom yung patba. Ola dan bun bang tapi patba tu konstitusi. Anong gram kala syat ba ardan ni Mau lalangan lihat hanta kata film isu ba ardan anong gram konstitusi. Odan sibun di gibaram ki ongan acing senang yang ni konstitusi. Ubah pensenang uram na mau senra buangan acing senang yang mau senra mulai patma sponsor. Ubah proses uram nu mulai wangan acing senang yang mulai pet sepentor. So mulai berbahara periang-biang. Nangka ubah pensai uram nu meliam uli pet cuma pelang wangan acing senang ya ka? Mau pelang. Lang alek ka besni uyu pi bangaran? Alek sni uyu bangaran? Makan alek sni uyu. Emily Skim alut. Harus shiteng ka klan duna. Wong ada ka Emily Skim ka juga ka duna shiteng ka kan resign lo pun Emily. Ka ikut orang sino abi tu ikut bang ai ni. Itu ikut na sino nakatulok. Yasa ya assembly. Ngai kun bu Air Force, bu Assam Rifle, baju pendek ka giat ngaweng. Usna surat ngapun pra. Mana kiweng mau Emily bebi, ya ka surat ngapun pra. Mangatit pangani ka di tengah but jika Air Force, bagi sekini ka ka ngapun pra, ngai mga. Atau kalau ada ikan pet, merengong em. Balai kita kidon mo, kita empat kuat berkerjaan, hadin siposnya mah ngapa kelabi ngawat ya lady. Ngayok menlap kita ni. Ikat kita teng-teng hadi jilong beriu ka jipon susu yo ngapun penong ini no. Wong mak la bende ka ni tahu mah. Upai baru susu ya ka dor jung barden haba umlong ameli sansnan. Dainam. Seduna amda. Anis ir. Kekerteng barden, tangsong barden, labek kekam. Aduh kata pakai kekerteng barden. Bat kulit cong aman punya abak ya barden kena dah he. Benar. Baru si paus nam kumba. Ya yo mentoi lang piru bendut dengan orang piang ni. Yo si mentoi. Ngayo ruban sumari kemet kepat namar boleh. Ni don bo angel lu ni ngapa am taci babro na ikut mana. Lah kami ni, nai. Mesti lo kami cingam liong. Namar boleh yang por orang kami ngakit lep jingkit akli ngajak beriu bak kami siam ke jengah. Ngam jinang ban pelip yo ke phone abso benta. Phone anu nu por yo. La tuan jamet. Dah ngaran mongket kam de ti jengah bak dia ngajak beriu. Kam de ti jengah bak dia ngajak beriu. Sebab ji tengah tiak ngala pelip phone. Aduh ilok jengah yang kau sibuk silent mode nak kan. Belabuk silent mode kendit kenuik biji pek yo berphone. Kendit si biji pek yo berphone. Abu silent mode dia ting siloknya. Dan cuma tu. Kambiang ketiak nama beli ke perkat keslai ke jak beliau. Jingrem kadai ke jiwab dengan abangan susu. Bagi ke baru kisong beli.